Kailangan nung dungan namin eh. Love boys. Nalay nito ko na. Sama kalpana dulu. Iya, mau lihat eh. Berjuta. Out surah dilalaho hati ni papahen mo dan baheno pusongono lau makaji dirohaki hasiaku mari suan sude ito Debe hadir Jonas Sinaga, share live. Habis-habisan na ito. Okay, kung ito po natin di Serlina Video Production, YouTube, Facebook. Hindi, anong gusto? Sayur
Gerak kita teh. Ilo lukian.